Ube banka ye beboa ye ho aha eye Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima ye mamu nyina chi anopa yi ebraso se dwumadi ye frɛ ne Ghana Today. Eno Ghana nsam na ye de brewo ena nso ye fiada eti efi dwada na besi ne no ye nyina tenase a efri no nso ekwa kosi no wotwempa mu wo ho no a ene ye Ghana Today, Ghana Today, Ghana Today. From Monday to Friday. Na ya transnear the omaimu nsem the ubokrata huduo ewum sanso and some mampani kan ye de bebro and some opposition kan ye de bebro and some rashebedwe kan ye de bebro and some judiciary kan ye de bebro. There were 3 arms of government: the executive, the legislature, and also the judiciary. The executive ne mampanyini won na pam for no and the cabinet ne nkrofo nyina ye executive no and oba legislature no eno ne emrahebedwa no and na atemwa for Supreme Court atemwa for nyina aye or chief justice or ne dom no nyina wo mo na ye judiciary no a court takese high court appeal court mo nyina judiciary no wo mo eka ho eti eba say ya de ekoso all the arms of branch, all the arms na what government no no na ye de abremo ne ya sanso so ne ya hwehwe ne aka ne wo social media platforms ahodo de ubokrata no nso ne eka na omo de aba me daily graphic wa ha na me ma no nso de omo ka beto so na me ka wo say endpoint homeopathy clinic wo mo ene boaye ame de Ghana Today dwumadi na bro na time heba me schedule no nso eka ho na Ghana Today wo ka ho kasa natural mineral water hajia special local foods wo mo nyina aka ho na ye de Ghana Today nso bana kama pa ya frame ya Akosua go Aboagye wetimi ya frame ya Akosua nhira anade nyame nhira na Apam Dadaa no a wo ha sanso na me ameba Adwoa Asare nso wa ntimi kɔ makoma wo mo akɔ aba abegyafo me ma mo akɔ aba o ye so mo ma na bibia bɔkɔ de nse na wɔtwene kɔ na ba ya hyase adwada ya sɛ wo kai ai na me ba de so no weekend no wotimi de gina ho me kakra ati ono a odi se Monday to Friday ni de wotem odi no wa ba afori amasompa Monday to Friday ai odi no wa ba afori amasompa nti edu fie ayi me da no kwasi ada no se so pamon fam ho na me so me fa enti wo se ye see 2026 mu na anu ya Apam Dadaa ene ye 20th February oh I and na ye 20th February. Akana watch na February so. Na na ye ura March, na 6 March ye se bedi bi. Ai. Say me ye 4th March. Me chen Ghana. Me ye 4th March na Ghana ye 6 March. Ai. Okay. Enti nyame adoma okuwa da ebe na watch na bedi me birthday. Gold Coast before Ghana. Gold Coast. Say Gold Coast by Azada Ghana. Enti Apam ye ka de sisu se eye wo se meye ne china no. Time na nchen wo Debi ade ba ko Apam se nipa bi ate ase ne say time ne de wo ye den ebetwam na mom de na wo de ye time no ebere no wo de ye den yeah na mom no edien na wo de time ne ye okay time the womb of time no edien na will give you birth in time time no de wo ba edien wo na obenyam no amana wo bibi enti me fan say we wadwe say we go back to school. I will go back to school. I will call you no. Wo nyam. Okay. Wo nya graduate ye no a no wa. Eti obetimi aka say 2026 me call school we. Me nyam wo ye. Yeah. Me nyam e na me wo ye. Me nyam e education me we 2026 me call sua adwuma. Wa produce bi out of me nyam e sua adwuma na de pam ni tire no ma pon me ho. Eti say ma wo. 2026 na me to asase. Me free ena metua wie by December na metua wie wonyem na wo enti a time no de wo ho na mom no na wo be feeling no with something or come empty it is na ya sorry Apam na ye fie na ye empty o choices na wo be making no wo decisions na wo be making no eno na be feel the day e feel is 24 hours nti wo 24 hours e wanye intentional
they wo feel with data eba neko na anu ya na ye juada we na ye fiada na anu ya na ewura 2026 mu na ye wo say we new year resolution 10 we new year resolution na 10 what try na and 2026 dear I will spend more time with God. I will pray more. I will read the Bible. I will fast more. As to February by fasting one day cry won't be near. So Dadaa Adwoa. Okay, so be read the book either ho and I will me book no that so you tight. Who's a book who read your name will be book no e mo tight is about we virgin. I tie you eti book no da so ye virgin unyam breaking the virginity February 20th February 20th any a woman na February 20 any a woman ye wan say March na me birthday month na ewuram ene Ghana month no won say March nso ye me birthday month so ye Ghana month na ewuram ye ewuram ana April o say ewuram aso na Easter ene April no ni Easter na ben na ye di Easter ye ka Yesu na woda ye ka Yesu wie ye no a May June na afini mu apai true afa ye kwa ye wan se di bro nya foforo ni ye di na no Mr. Minim de wodi asi woni so hyase enye too late monto honye hyase na ye ne ya wo ka sa phone wo de beto wo te se me ka sa me de beto yi me de to kakra na masa kofa me de to kakra na makofo ndi na me hu se February 20 na me se fu yi mama mani anye den ntumi fa nto ho me se me de to because I se me na me control no enyo ne e ma obi anya wo master Emma of phone enya wo master. Okay. Emu akono enya wo master. Wo ye the master. If say nyame boy say benya dominion. O nyame boy say medi na body nyina. Eti nyame abodie bi di wo a. Eye error. Yes na nyame yo no. There be oboy say ye medi na body nyina so. Eti say na body bi di wo so. Say ye nipa. Say ye akono. Say ye dien, say ye aduane. Say ye sex, say ye nam for some whatever it is, di wo so a including phone no. Edu so na se wa ba ya akoa na so wo na sesa nka phone no esom wo te say ahonhum nyina wo som ye ba wan hwa ahonhum bi be control ahonhum e wo wiase nyina ye slave yes se nyame ye fa no wo betimi ayusu wo mo ye fa father of spirit now kai se mrebi nyankopon soma lion spirit ma ne bowura edi for mo hye nkomtro nyame soma ahonhum a lion spirit e ma ne bowura ene o mo hye nkomtro okay because no pay hab e de na to form eti ahonhum ni nyina o mo ye nkoa ba wan hwe yi a obedi so eti 2026 na eko phone ye di so ana social media ye di so ana Facebook ye di so ana Instagram ye di so ebi mu ho a TikTok na di wo mo so no kre why you addicted uju hu ba bi anye people please one post to be a ho be kire yeah o da wuntimi na ebi no ma force why by force night and kings and queens if you do me no mo data so ejirem sa ko isa bebo no ma no kwa na ye eti ye nhyehyɛ ye ho na ye tutu ya nam ye nhansie na ye nya dominion ye nhansie ni nkunim ye ni nyame abode so ye ni yesu man so ye ni addiction bia so ye ni bibia so na emma nkunim de ye de nti we di apam dada no a yaba da wo krata be na de wani ma me ne ye di su no mampani said the near Kekano and a who baby and famfa so me who hurry no. Oh, what did 24-hour economy no so? What this so? Aye, what this one tea. Ordinance Asha bill, Nase. Okay. Our sente is a Ababe Yemra. 24-hour economy bill into law and pay daily post supposed to be the Abba. A famous how the Chronicle double crata blessum. Ewa ha. What they Eura Atoba force and Ababe to Echra was na wabus kabuha. 855 million Ghana cedis. Was then our verse of the day, was a hamper. Na sa hamper no. No na the verse of the day yeah, Romans 12:12. Romans 12:12. I didn't know. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Is it why no this is Adwoa Asare. I feature Esquire. Number 20 and the one. Pacho no pay the Ghanaian Times by. Okay. The new weekend crusading guide. And daily guidance so by. Means to me daily graphic waha. Say 24-hour economy no president didn't say Ashasi and no so aid him. And Cocoa Board pays 1 billion Ghana cedis to cocoa farmers. And also so Edaha and GRA National Security sees trucks in tax evasion bust. And also so and any address somewhere na
kajagum ni yanko yewi apam dada aba na mesome de media to aso yo abusuafo ye share de obo enkrata no mu nsem na se e de ama mu daily guide na me de e share ase na wokokrata fa etoso miensa eye dom dodo ye wo mai emrahye bedwam enra wo mo friends emtwefo nhye mu nyina no efa koko akuafo wo mo nsem a ya buru mu a de ama etiefo yi na ne wo bekasa ye no eye member of parliament Emma Bogatanga Central Owura Isaac Adongo na nenkasa mu no wo kire mu ese aban hyehyɛ ya wo de ba ya wo motete koko bo no eso no wo mu se enye sa na akuafo no hyehyɛ de ne mu eye enhyehyɛ ya wo manye ne sanka bi a enye ye enke ne kura se de wo manya no nke bi a nko mu nya ne saa enti no koko akuafo no wo mbesere wo mu se wo mu nya abotre no wo mu nsuo entwen opɛ ebi a sese na koko bo no akɔfom na emum aban no da so ye hyehyɛ pa we no daachi bi hu asɛm no behunu eso emfa so na wowie ye no wose aban asan atue sika ne bi de wo mu di kan atue ye no directly se koko board form fa makuafo no wo masan apabi asoso ya eno no ye 855 million Ghana cedis sa sika ne nyina ekɔ de ama koko akuafo no tie ho nsɛm wo hanom sei omabani John Dramani Mahama enu a wode nensa ehye 24-hour economy bill said ye na apam eka ho asɛm no wode nensa ehyase na saa 24-hour economy eba ye nipa bebre no a wo mo se ade no kora wo mo nhye da nhunu ne ekɔ eno won se ya asent bill ne die ade se wo mbehunu eso emfa so ye se enyumanyuma hodo dodo no a wo mberane anopa kosi anopa enti 24 hours no shift beba mu a ebeba mu enti adwuma baako ne nipa beye miensa na nan na obi anso anya ne de ewom na se de won beye roll out ne de afei ena mpenifo edi mu nkyiremu ebeba sanse nyuma ne bebre ho no mu a 24 hours na erane dada okwa ya asabia bi ani ho no mu a wo mo pon wo mo ye adwuma da bia enti ne yehu se de won be rotate niema anasa ba nyuma mu ahodo export fuo yi ene Ghana port fuo ene wo mo keke ho nyina no se de won be ye roll out ne dru ho no mu a aban na nkasa ebeba bekire mu eho asem so anopai daily guide FB ebaye na wokokata fa etoso nsia owura bi efre na bus seidu wedding fihye na duosia 60 years wo mo asoni mu ewo etifia toye mantem regional command no ene tu sa na mo no wo mo ne narcotics control commission na kokofo ena ebo mu a wo makokire owura ne se atuo hu adwuma ene nrobone ena woye na wo mo asoni mu se wo sa so ni mu 2626 cartridges ene etu ebuba bi anyasem ketwa ena wo ko hu ya na abo pem ewo efie bi mu wo mu wie enso wo gigeje niema hodo bi nso eka ho na wo se hwehwemu a wo ye ekire mu se suspect no ono no supply sa niema ne ma client bi a wo wo Burkina Faso ene mieme ya hodo bi a ebemben onim se Burkina ne Ghana ne Upper East ho no ne Upper West ho no so de yade se eben enti wono no de niema ne ba no wa supply de ama wo mu na yesi wo wura bi nso ono so ye campaign pa wo nrobone adwumani mu ono so ye friend David Frimpong wo mo asoni mu ye nam sa brantie kuro yi aso ene wo mu ko hunu owura no enti wo mo da so eye nhwehwemu a ebre esemu no wo mo de no ebekwa kogina emra no ano eno so ho asem wo ha na Russia brantie ya wo ba Ghana ha bedin nsem hu ebetwitwa ma bi mu mfo nyine ni ade edikogu abefo ntintanfidie so yi yesi sese no na identity no akwakoye boachi bidin ne mine se ebeye den pa se wombe jai na yetimi extradite abrantie na Ghana ha amano ababegina emra no ano ne yesi owura ne kura wonhye da ehu ni su ne ne ban ne nipa ban a woye enso yema yi mu so afọ hwamano ne ensem so owura Samuel Okujeto Ablakwa wokyire mu ese won beye de ombetimi bia woni Sam George no se de beye abrante no wo no emfa ne ho eni enti eno so ho asema no pei nya daily guide ni bia obetimi akenkan wo honom na okokatafa etoso edu baako no a Mayor ya wo Cape Coast Yera George Justice Arthur en wode ato manfo won potem ho nyina ni mu se wo momwa se de be ya wo mbetimi atu efiase yesi uko Cape Coast wono mo agyae cities ni bebre ho no mo efin mene wo mo enti wasre
se de be ya honidie hu asem betimi akonkan na kuro no be ya akono ama obi kura no afaka aba ho no se wo bansrahwe no sanse Cape Coast ho de niam bebre wo ho no mo atory site bebre wo ho a enkrofo ko ho da bia enti ye ba capital city na efin na emene wo manfo a enya de se eka asem papa e de fa Cape Coast fo ho nti wasre se wo mo enhwe na eho asem so no wo mo entumi enka gift o ware kane panyina no woda National Service Authority ano ne nsensem wo da court no wasre se trial no nka wo mu ntwentwen so kakra sanse wo no wo kwa appeal wo ne na lawyer fo na wo mahwe aka nsem no edi efri ho ntia no pay wonsa so daily guide obokrata no eswa ensem ahodo bi a wo de baaye no na mabobo so yi ene daily guide ye no na daily post nso postu yen emuna wode yewra Muntaka Mubarak mfoni aba beto akire afi mampani His Excellency John Mahama ne mfoni ne yemi hu yewra Gositano wono nso mfoni ede akire bi na mampani kura ne pen fitaa no no wo swane eti mama sesei aba beda ne mra ya no pay daily post aposu ede aba ene ebi kase ene ede adwuma mpempema nkoma pa na eba isanse man bi amatena so pense ya wo mo ho 24 hour economy wo mo de no night mayo nyina wo mo wo nti anadwo a ye kwa akoda no a ebi mu ye adwuma no eto ese wo mo gigi nyina wo mo tumeje nti eno so ho asem no ebe mama na konanim anopai eye de daily post de bokrata wo twade aba yewra okuye tablo kwa na to omra se badwani ni mfoni ne da esoro hayi na wo chese Ghana ye ni abre pa se ebenya atentene na de ama Ghana ni ebe mu akofrim ewo lavia man mu no ade ama na emu ne abusuani nyina da anopai daily post de esona wode aba bi eno no na aju wochefo na ebo Ghana Scholarship Authority wobo wo mabaso wo ma yade pa se wo mama wo mu a enya kwanya ewura scholarship num no wo ma publish wo mudin nyina ama bankrata mu ma ewia bom enti eno nko ade wobo wo mabaso eno nso ewo ha ya no pay ye boso ediama na yewura Interior Minister Triple M aswase mra shebedwani ora Mohammed Mubarak Muntaka ne mfoni a de kire nyina yese wo mo sesa edin NIB ede akọ BNI ebiu ene wo be chese se wohwe nkrata mu pa na eduba bi unampa no so na wo bobo anka wo sa NIB oni se eye National Intelligence Bureau no ebe wie won se aba bikura na ye banke ebe wie na aba na yade fufuro bikura edin na wo maya de etese ye wo se wo hwehwe a wo hunu ne ntem no enya afi na wo kwa kobusa wiase nyina pa na obebusa se esumasi anasa obente na wo pa kire enti na wo se wo musa so ekọ dadanum esanse kiro na kase ya ye hwehwe atete atempo no babi akwampa ne da ne yemfa eho ne ebenya home ede ama yekra na edi apotwe bamra se badwafi ene donkuma etwe na kese na etwe ne no na yewra speaker Abans man Babens Kemford Togwega enso de ababeto so chese wo man na ye wo mu asese yewura mra se badwafi ho a akwakoye donkuma ne donkese wo ma ya dantamufo na ye independence no kura wonte wonka ewo ho a na wo mo so de wo ho akwakobo bi sanse wo mo ne ahoden na nki hia third force pa ewo manum Sompa fonso nye wo madwene se wo mo de third force no beba nka we ye no na sompa mo akatua pa na mo de saa adwen papa no eni nsusu papa na ba be so man no enti third force no wo busa se firi he Ghana for tenetere wo mo nsa wo mo nya tere bia amfa ntene so ewo amanyo sennum na nso ni nyina no pani no waka de ato ha eno nso ene bo hai lawyer Martin Pebu na wode aba beto ho chese still no sa isi ene ne nkrofo no a ye se wo manhu hwe emfa mfiri wo mu no sa petition no a wo mo tworo bae no obesusu pa senka wo mo publish na mansan entimi kenkan bi yenhunu de nam so pa emu ha entimi anche mpanimfoi enti eno nso anopai daily post wa post to be the aba ye boso ediama yatifo wontumi lawyer eyewram de apia kubi wo matworo krata de akwakoma court se wontumi nsem na wo matwetwea no sade yewra attorney general hu se yisi de no
emu hapo sa na nta bibia ni ma won de betia wo mu nta yese ye jama wo mu ye wo mu adwuma woni ye wura kisi agya be no saa na wo mu su se untumi de enso wo mu nyam na wo mu nya bibia mfentia no anopai enu ye daily post ene ma memfa daily graphic de obokrata no nso emra e wo ha se mesanso e wo punch Africa kafreo Vice President Jena no Poku Ajimai addresses the first annual National Forum on Women in Government and Media. Nti meduru hono ananka basi nti mijaye ya nka mama gender equality agenda. Wa address we share ma no wo mo wa ban mu ene wo mo wo nsantwure adwuma no. Nti enna me hwehwe mu a mama Akosua aguni mfoni wa ha ona ewo mfimfini ha. Nti eno so anopay Dadaa Adwoa Ayoni amema we dia message let's say hey ora wo kra ba ma wa say as one be animu wo wala obi animu wo ana wo se kuro egu bi poso nso ntumi hunta nyoni no Ansa na oba be ye vice president no wasanso share women in media ye kobi me refi that time 2024 elections no and okoka na niswade hu no eche me kwa me busa question be about say ye empower a man no ye empower emotional empowerment me kwa ka muslis me am so media me campaign for emotional empowerment. It was as a who empower Obana mentally in terms of education. Now it's our empower financially. Now when yeska. Name na think muno. Only emotional intelligence. Onim timer. Esa say onya abutre. Onim time esa say o de na konoma obi. Obeye oba be lawyer. Oba be professor. Oba settle for a fool. No cre. Because emotions no onim nyansa and otimi so ko ba bia eti me kan no that time they say ye empower man no mentally ye empower them financially no ye remember to empower them emotionally no who say atenka ne de e wo ho ye hormones any o trauma and a kabum ye feelings. It is sometimes ultimi unsettle because ultimi hu bibi na kai wo ade bi atwam because eye wo trauma eye wo past eye wo experiences won kola brem ne yedi watam one say ye do ne ye no wa ne nyina ka bom e form watenka and na natural hormones so e ka ho I to say oba wadu ne puberty right sa time na ne nofo ebobo na sa bre no and na estrogens and there was some sexual hormones bi I produce sexual hormones na chance say produce brain no ene ne kasa na chance say ye adwuma pe e ma wunya atenka ba sa atenka no enye papa yemfa because ye hormones no na ye adwuma eti ye sexual mema no de na testosterone no eti sa brain e produce sa hormones no eti e produce sa hormones no nche say unye she that time unya ema no so mu a wo pe but ye hormones ono fo na ebobo wa wodie ne ne yema ne nyina ye kama ene me hyehyɛ wo moto mu funyi eti sabre no hormones ne kona eba no saa ayinu ekwa eba ne what eho no watenka ne mix up chese etimi fa ba bia eti sa abayi no wanya maami anasa papa bia ma na nkyerɛkyerɛ so eye normal eti wuhia ayi kofi na wo ya abɔ ne ho dam no eye normal ena boy no so be hu se wo hu ama na ase esa wo hu oba na ase chese wo tiri unyi nyina sorry no onye hu se eye normal but ya na omo gin se omo na FM no ukunu num dodo pa omo he TV so me yire ne yetime ko ho kora wa abon ai be he o yire na ba TV so ni nyina ka ho ni ba bia enti eye sa hormones no eti e ba wo church akwara na e ma ne ti ase no hu because ya na odwin se ono nko ana because ho na ne koka ho na ne kodi nkomo ho na koka chen se hu kofi anasa kwa me wakoma ebo peri na nka nya no anka obesuso mu no ne wada akwara ne 13 years wa hyase sa sexual hormones ne hyase ye adwuma hyase ye fili ho na koka kire no eti ehyehyɛ ne ho saa e no sanso ya kwada low self esteem mo ho ye nkamfo ne da ye nkansa ne ho aye fedade a e no kwa me nsu hia na oka se hu ofewo e ne ho no hormones no
Sɛ na yɛ ketewa bi a na yɛ 10% a ehuri kɔ 90%. Ebira wo kan sɛ you are beautiful. Na I love you no. Ba ho na ɛkyerɛkyerɛ akoda no. Nti ne nyinaa ka ho ɛboa na ya toto ne ya dane no na etimi aboa. Nti na meka sɛ emotional empowerment ho hia. If say so ma akoda no ma na why empower no mentally, financially, na at the same time the emotions na tinka mu no we emotional intelligence a obetimi design say akoyi a wo kase wo boa nya de wo nanum no a wonwa no say wo de ni degree ne ayi ni nyina ne problem nyina no de akakodi kwakwashi akwa bi achi narcissistic man bi achi adana me read misogynistic man bi na narcissistic man bi ano na me social media mani ko bo video bi akwa bi say etere bi di ma ho ya opa wo na be ma wo can you believe say or say how can oba wo kuta degree na wusu be ma wo ni birth certificate wusu no ho asoka be ma wo or say imagine a young lady beautiful university girl Akosua kuta degree na wusu be ma wo ni birth certificate ne ma me kura birth certificate ne birth certificate ne ma me ayera wono amu kura woni ne birth certificate or see women you can do better. Oh yes. Asema be man the kai no. You can do better. Or see women you can do better. Oh. Dang. You can do better. See a degree holder. Master degree holder. The usu no hono. Akuta PhD. Website kura woni bi. Wasu adwuma wonim tire ye. Presenter, broadcaster. Obetra journalist. What you see? PRO. Emma government agency. Or your administrator. We are civil servant. We are managing director. Wako wonim wabobra. Ono na onya appointment otimi ka cho say I we dey menye. Na wo ansa no adwuma wo botira ne fe. Oye fashion design, wo design atade to ho a. Wotimi de 5,000 ne 10,000 ehome. No ma ba ma bi a woni birth certificate. Abetam watenka no mum. No ototo say. Na why confused to wa wo to wa wus. E di enti na wusu. Ni ai kofi se ornament na bi ye kwa kofi kro no a kofi kro no ne mo wira kra je wo kire no wabubu kofi kro ye kwa kofi kro no kwa me kro no Michael kro no de di o da fere na no oni dan oni ba bi te o te wo so o te ne ma me nchen una usa kwato shirt ma ne she kofi kuyen ko access kofi kro no hade ye yi emotions na to ho and emotion utimi yi to ma ne ye fa emotional intelligence utimi yi to ma ne yen ko access no me access ne hwe ma me ahwa ko wegehe ko school papa yes colleague ayi esua nanti nyina yeah kama fe papa no ma me abo ho ka afede wo se watenka na kwa kodi ba ma bi ho yes na sa ba ma no se wo mpa ubiem ana ba ma no ene ma me ense twemprante wo se affect education ese wuntimi nsua de ese wuntimi nkwa adwuma wo kwa adwuma mu ano ay confused ene ese ba ma ben adwene na e ma wo nya o degree degree no ya adwene na to achene afia kwa access ba ma no a ba ma bi a wo mpa adware bi ba ma bi a ni school ayi your friend say senior high school no kura we junior high school no kura we adwuma no kokosua we anwie wadana damfo bi nchen opechi wo bi nchen wonu na wo se wabɔ ne ho dam no se wo gya wo na akɔ ya wo se ye se wo ne girl foforo enam enti no se wo ra ho wakoma abu enti wo di awerɛho no wo hwa o ye de ye ka se wonya ka afama kunu wonya ade afa bra fie wo ye no bia we ye de ka se ye famra fie na ya na nya ma no nko o be ma bi nso timi kodo ba bi be ma wo no bo bra ni monyam fo fato so no anya mfiri ma ka me ka che be ma bi a wo bo bra bi kama no akohia abayo imfa na nya hwe nantem bubu no kasa kye no ofre no kra wo mfa nante no so adan a wo se ye odo enye odo e ya tenkafon ma adwene ne nya adwuma na wo be ma kantika be ma obo ne brasua de ko na nimasua adwuma wo ne shop master na akwa ho baby a ga no
adani mutuo chansi am wo date mema nan na wo se chinchiro pese wo je ono be ma no pese wo je girl ni free mema nan nsem na akwa access girl no a junior high school kura wo ntwa ntimi amfa adwene na ode pe Brazilian hair aboso no ntimi amfa ntwa BC na moto mu sente kura yenkan yi woni madware yempo ompa adwuma wo ye kwadwefo omo bra bia na ubekona katachie si wa wosun be ma kantin kabrempon si wa eya ho na wosun me si to da bia wosun obi ho a eya yi atenka ne si nchen na fa nipa ne si na assess ne hwe sa nipa no wani abre na so pese wo please no ani nti wo bodam na sesei wo ba adwuma kora a wontimi enya adwuma wosua wo ye kora me ye wodi ye de ade bra kora wontimi mpam biem nkofo de mechanics mechanic ye de car ba kora wontimi nkwase enkohwe nipa no a wo se wonu nti no why stress no why depress no asi muntimi na wusu no eya mesre wo a kasa atenka da ho gina ho atenka no wutimi manage no ye fa no emotional intelligence asa ye no to ho ansa ye no to ho na as akwa we kura e de no add to my life wo ya atenka no she be no add to you girl no de no add to your life wo he ne bre ma wo kura mpo da wo ba no ho ka wo kura mpo na wo tadua ne man wo kura no oji ho momo ne mu chance ni mu chance obonye suru ho de bi ana say haja special local foods de na nka ne de kura akono ba wo na ba akono bia ayi nko yie no odi akire eti anopa minim ba bia wona ma wutie so mpa oba na wusu no ho no ba ma na wusu no ho no fa atenka ne gina ho na ma adwene ne nya adwuma na hwese oye obi a yesu ne ho a ayi atenka na kodi ba bi fon akodi ba bi enye ma adwene ne nya adwuma hwe na busam se nipa wedi no add to my life a value no add to my ne contribution to my life ne say o ma me no papa bo ho ka hyewo wakosua adwuma yire ho asua de anti woni mentia minti I will say sa ayi atenkanti nipa wei ne ho adwene afa ayi wo sexual hormones no afa ba bia etu si adwuma mkura ye the document besi wani mu obema ya beyi wadi wadwene nyina wa ye depressed wani gie nyina akọ hwan nti na wani gie kọ de ono na de wo sandi ne momo no de wo sa fro za man credit no de wo se man scan kọ han dan no boy no a wanya adwuma no a wo hye weed no friend is sweetie say sweetie friend is sweetie babe ma watenka he atpam midi twa so watenka kọ baabi na sa wo assess ne nye ya ka kira tenka se me ma wo ngumani mu ase okay me ma wo ngumani mu ase sa watenka kọ ba ma bi ho ana e kọ baabi ho na wo assess se na nipa we kura e de no add to my life me srawo ka kira watenka se me ma wo ngumani mu ase emfa woni e kwa bia so me manage this emotion me overcome me fa phone emfre me di so me fa phone emfre na kwakwa hye kwa we me de ne de wow mutuo chance we me de ye de mi besu no ho amadwuma bebo me ama afa de me school aba be ye basa yeah or add anything because ni nyina aye atenka no nko a ye manage atenka o ye manage atenka no woni nyansa una abema ni nyansa nti fama no ka chance ni tena se ni aseso ado bi ba wo se ayi mo de ntia Jewish fo na metie Jewish rabbi bi o se won se de ntia Jewish fo omo ware for value and investment yeah they don't just marry o se mo na mo marry for emotions mo bi before na matenka ya so either you are going to add value and also be expand my investment and that's why your opportunity your partnership na enye yakopon na kaso bebo na so boafo wo ye ma no enye nyame na kansa boafo and now read Ecclesiastes 4:9 was say two people are better off than one for they can help each other to succeed was say yes nipa mienu be nantifi so mba boabo mo ho amomadi etu ma me ni ya wo pede wo my life yeah wo ye burden etidi enti na say me waste me time wo because Bible no akasa yes nipa mienu be nante efi say omo be boabo mo ho amomadi nipa na won ne nam na die kwan so be na wo fa so boabo adi afutuo bay encouragement bay pushing bay we wuti wa wusu or subtraction nko a da bia we parasite or no subtract oba life da bia depressed da bi unka wutu nko wani je pa and why a shadow of your old self
why ha wasoro dua so adentia atenka no ko na wo hye wo so ma adwene na nka ma adwene ye adwuma nka be block no one time ka be block no wo ma adwene ye adwuma ye won krofo bi esa wo block wo mu wo ma adwene ye adwuma de oh no adwene anya adwuma nipadua ne bre okay adwene anya adwuma nipadua ne bre hwan na wusu no ho na mi busa sa hwan na wusu no ho no wo ye hwan value be no add to you atenka nko a eni ye jimi touching me touching Adwoa fa bibra na adwene no e ma no mu tai be mama dwena ye adwo e mema no so be mama dwena utie so mpa nko ade a wadwene be kura ye be charge de awuo no be jankwa Adwoa fa bibra na ye dwo so yo eni ye ma adwene na ye adwuma die na Nani Weekend Crusading Garden so ye famu aba na CDD Ghana for Center for Democratic Development womo e de abase omampani John Dramani Mahama afi ne bosumi kakire ya wo ba ye wutum se intentions no was say very credible say adwene omampani e de ba ne second comedy no kwasem ni eye na emom no ejuma wo ho no mo a esese wo mo ye enya de asa intentions ni nyina betimi abum wabra enhyehyɛ papa engu akwemu enti CDD fo so asɛm a wo mo de aba no owura Henry Kwabena Kokofu ono so sesesi a MPP amanyoko no mu nani no wo de hwɛ General Secretary dibre ho no 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 wahwɛ abetoto ne masanse wo se amanyoko no 2028 ne comeback no enye body abrewadwo enti esese wo mo hwɛ na wo mo ye adwuma no grassroots ho no wo mo ma adwuma no ekɔ ho wo mo a amanyoko na di wo mo hwammo nyina no esiesie wo mo ntam wo mo abamu abu wo mo a kyese wo ma pa abakora wo MPP ho esese ye hwe ne ye adwuma no nti wo hu ni se sa General Secretary di bre no se ne nsa somu a ebetimi aboa ama no nso e de ninimdie aba beboa ama adwuma no etimi ayi na 2028 no nkonimdie akọ e de ama NPP fo enti eno so ho asem e wa hanum sei na eja yesi eyi apolisi fo e wo South Africa mine mu wo ma detain eyi former Zimbabwe mampanyina wenya ne ba bi ko Robert Mugabe ne ba ya wo twato ne last born no ye friend no Bellarmine Mugabe we di 28 years yes ye ka se wo police custody wo Johannesburg ni nyina ne se etuo bi akokasa na yesi abrantie bi ono so edi mfihia na dunu miensa 23 years na wo ye gardener wono na etuo ni kokan no ya police fo kire se attempted murder na attempted murder no bia ya wo mkoye investigations no wo mu hu tu abobaba wo mu hu tu bia enti wo mu kire mu se sese abrantie no wo mu detain no na wo mu ye hwehwemu enti wono na ne mfonyini da he young guy ne ho ofemu no oboa omo ema hwehwemu no etimi ekoso nti Bellarmine Mugabe kane Zimbabwe former president awenya ne baby ko Robert Mugabe ne ba eno no wone ne second wife no ne wo sa abrantie no nti eno so ehu asem wo ha na no bed syndrome ya ye ka ho asem yi ambulance service for ese ma wo madwuma no ye den se na no ye nyina ye ti arehosem a esi ye se 29-year-old abrantie bi a obi ede ehyen bo ne to kwan mu na obi ankwa nkofa ne eja ne to ho nyame adom ambulance service fo be pie ho ye fa nipa na police hospital a hey yese empani ho ye ko reja yesi hey empani ho 37 a sara moja tututu owrai ma ne to ananom ewo ensiedo enti ambulance service fo se nye de di kan nie na eyade a ekoso wo madwuma ni mu pa enti ama adwuma no aye den de ama wo mo situations ni bi wo ho no ma yentimi attend to nipa no wo ehyen mu enti eyade a esese apomdi adwuma efo no wo mo ye na health ministry no yete wo mo nka eyo ma bi so kura anka minister resign enso ye wo kokan wo Ghana ha se ya ye beka se an na den se anase apomdi adwuma efo dodo no anyi wo mu nyina ba dodo no ase nipa wuo no akwakoye normal de ama wo mo se o
ewu de esi obi atimi wu at any time but ewu ne bi wo ho no mo ya de anke betimi esi ho kwan ama na eye sesi abranti ya wafrum unim de ne maame famu se wawo a se wo ba akora ketwa no unim de wo famu so wo yere a obi daachi 29 years obi daachi na ekohwim because obi negligence ana obi adwuma bi a wanya na ye system bi a efelie enti apomdi adwuma efo no mani ewuhyem enti yesre se aban ebe ekwepe ambulance service ne ye health system no a wo mo nhwe no mutu ho na mo na niam ni bi wo ho no mo a ye betimi a prevent amano ayeye nti the new weekend crusading guide ensem ni bia no pay wo de buy Ghanaian times nso emisedodo no aye di kan bobo so koko bodofo sike ya wo me de ama koko akuafo mampani mahama 24-hour economy bill no so the Ghanaian times FAB e de buy yo ene wo camp omuden asemi no 21st clinic wo nkome ye nye wo nto ho wo beda ho no na bia udi massage na ye mo wada ho no ya massage wo womo no nso de ye ma highly efficacious medication ama oyade na asetu ntenye afi na ye beje wato mpaso na yakase mpani ho na no nso kura ba ya asem enkura bata no eburu dunum ewo man mu anopai ba bia wo mo ye adwuma dikadikadika enente kan ho na ene wo mommo 0540 311 wo ma homa ene no chronicle da bokrata anopai wona se yenkan enwoma no de Paul Chorokoma Roma for 3 yin mu 2 na was kokwa akuafo na ye demonstration yi wo mo protest ene wo ma chorotro pa koko farmers apo eno ye de wo ma choro e de agu card no su no ebia koko price reduction farmers suffering eno nse de wo ma choro no ebia ana ni nyina atwi no so wasan so acho se akuafo amia wo mo ne kamafo eno nso eye de wo ma choro wo mo se sante so no kwasem ne amoa won enti adehye wo mo wo sahwi se ye yoso wo mo wo dwabo so ene na afa nyina ne bia afa ho no a wo ka bo mu eye wo ye kire wo mo de ena the chronicle da bokrata wo twa de aba beto akire nanso ye wura to ba force ache se 855 million Ghana cedis we dey hamper ekuyafo nye ya no so chronicle da bokrata no de wo twa de aba beto akire bia ye boso ama ye tiefo no no enkramofo e fasting na okọ alata mamu Nigeria Kano afa ho no eho no nkramofo ho pa nti wo mo Islamic police wo mo se obia wo ye kramoni no wo mo ya akwanchene sabri wanye bie no Islamic police fo ne namu wo mo ncheche saafo no nti anopai eno nso wo ha ya wo twa wo mo mfoni aba wani abre pa wo mo ba be test ye hu se wo fast no wanyo ye bechewo ewo Nigeria nti wo Ghana na wo wi yuyem na yiro ho yo emaye nchiwansa Isa ka wo Nigeria nke bechewo so wanye ni ya fasting police okay yema tie fom dem Apam Dadaa verse now dem aye na say na Romans 12:12 what's it saying be joyful in hope, patience in affliction, faithful in prayer. Adwoa country ne maye o say mumma mwaninye enidasuo mu okay ahohia mu monto mo boase munkura empaibo mu ara tie nkura empaibo mu ara ena ahohia mu no monto mo boase to boase wansha oboka koye bibi ko akopore osiama moja aba ena momma mwaninye ewa enidasuo mu okay say onidasuo ni nti no hope, biblical hope, and they say expecting that something good is going to happen to you very soon. That's the definition of hope, biblical hope. And they say, oh, you are expecting that something good. When he died, the papa be so. Say be papa be better me. And they are. It is a nama dear chia. And they into the piano. It keeps you going. As a tent of hope. Ushim. I wish you won't free. Even though circumstances of life are contrary, but also still, me when it does what say God will come through for me. I say Joseph for war prison. Me when it does what say God will come through for me. 82 years now so come through. Now Israel for when it does what say me baba be you or more fi Egypt nkwasum ampa eche. Okay. Eso ebre no eson. Wow. And madam and it does what home and my family 0531
enu nye de be frɛ no we ye enu ye ni da so ahoma no tesa se wo pese wo ne so mpadidwa okay na obi bia yeye eni da so no ahoma na eda ho ni wo de ka ko baabi dwa na mfa nti wo so de advert wo nye bio wo de mani da so no mra ha 0531 886 216 0531 886 216 eno wona sompa fie na edi nkomo no wabusa ye ho neema ene ye dwumadie wo pese oso asana asa de yete ene bibiara wo pe eya kwankyere afiri sompa nemo wo ba mu de a 0260 19 60 64 0260 196064 and 0260 196065 yeah omodi kan pam wo kan kra na ansa na beka no o mabadadaada eti mpacho memfa de odi kan emra yeah hello ena ko sia ma kien meju so o mini abema we kwa Sompa 37 ayo Sompa 37 kwa otin ye ntie we yo na ko sia ene de ko sia ma memo na baso ofa wontem ko sia ma na ka je me to ko sia able no obeto ko sia ma no woda ase yenko na me ma woni wajuma ya kwa baso mintia MVP mpanifo nyina yewra Dr. Baonia ye ma ne mi sha wa ko se ne yewra Jombodu monto abama na ena ko sia min ka se ko akua po esu omusu na enu mu ye demonstration atle de Akosua o manenye ho na enu ewra kitabo ko ya fra wa Tempa FM se be ka champa didi ko akua po akuma betina won ma utni kwatina radio to ka se ko akua po ma ankosu no nam do ma ankosu ti MPP bo na control e se Ghana ko akua po ya prophet the doctor minimum plan minimum honorable Dr. Akosua ye Former also MP. Or your doctor, what possible, or your medical doctor, meaning penny form, when I got your one that only a man and I are catching, or any man, woman now for quack, Marcus, quack, a jacket, is a bit of one more to put a minimum 7 Catania. And don't you got now ready to cut for a quack, or one coast put in MP before and air control, and would you, my Tamatia, and I go quack upon 20 most out for more. Extend or be without or to come out of my oaken, for BITMISE kata asem yi wo hwa na eti kokwa ko mo twa 2020 ansem na anwa ka tiro mo ntanko na mo ntanko ka ta asem wo na we na mo ntanko ka ntem amemo fo ya mu bu aye ka mu biro ena ko sia na dati menso me das na ebesra wo se wo de wo ba ka wasem obi asem okoka ba bi no na waka no wo ko ho a ya na be yese nka wo ko sa platform no so na waka ha de wo ba stories ne ebobo so no na wa kire wadwene de afa ya na ye mpese mo ba bobbo nkrofo din ebetimi akwakofa asem abraye eti ebesre se wo ba ha asem bi obi kotena radio bi so kan na nya sompa ene wo kan ye eti wo begina ha na bebo din na bebo nkrofo din a nipa no betimi kura de yakokot eti ebesre se wo ba so a kan de ebi asemasi aka asem wi ba bi okokan no ene nipa kro no de na wayi no afrim na aboa hello Awuru Bawni Accra Ghana West Africa Ghana Awuru Bawni Mahu producer na ofa ko Oso ya dia ya producer na ofa course no Jerry Jerry na fa we mo Jerry bacha wo wayere me bacha wo wayere bacha Apam Dadaa nso wo yere Jerry nso wo yere Dabi omo mpe second wife omo nyi omo so omo ye ono so wo yere mema me wa nyina mo wo yere abo so Awuru baba mi ti o me try to come dia and I hope say youth organizer oba share oba kra abanga obi a bit a chair no na eko national chairman dey ko for ba from the key pe wa charge akọ ma me bon talk and say ya ke Ghana say ya nya man frafo ya Ghana for me ya ko mama the party ya ko for Ghana say dey kan papa and yabi also for no ko se ko afọ a ukita ayi talking to hey
I want to know. Now, what you are, all from the thousand chair. I go a year, manager, I got a cocoa. I'm going to so. Let's say, only the tongue, only the. They said I could young one of an empty before I cross away. My papa, the person who I know them. Let's go. Let's go. Who are they? Galamse, Mokazum Betua, a Boagum, Rumutu, Mokazum Yafro, Boagum, Coco, what did you campaign? And I could what do they win for Bolifo? I could what do they? I'm for many years. Mobile, Papa, Coco, and they are over a red market. No one is a red market. Now we are producing. I don't know. I will complain that people don't tell me also. And to Bosman to go. Yeah, Medase Oduma Nkuma kwam chia me kwakuan poma se menka nche o se oba na ball su fi so no so wo yire etu we de Oduma Nkuma chia me kwakuan poma obrempon o se de oba na wa ball so hello okay memfa we hello me ba cho minu abe na mehia ni Well, we are my phone and Mr. Yo, Efo, Maminti, Anope. Yo, I'm in Damas. Mamintia, General Secretary, Phobia. John Webby, Obapo, National Chairman, Dr. Mahmoud Bamia, and also Bapo, 2020, who coming president. Umia, no power in Adia Refu, the NDC, and Domambo. Can a full way on what? Just say, dollar back for to say, yeah, I'm going to get to back for the Ghana for you. And 4 years out, dollar is a transfer former. And don't say, if you are 4 years out, because any of my yet on Saturday, that's what you do. See, check, and then you transfer, you see, President Mama, Messer, Brandia Baby, only that you will Coco board walk. Because Ubana will be transferring a Wuka. Ubano, which is I never could hear, which is a when you're well educated, a branching, when you're well educated, only the right thing to say. But Eben, Becatan in Yasi, Abe Tantro, Eben, it should be so we are very fair. Because who can tell you that Mango Necon, the Akosua Coco Sata is no good. But because of Kenya, we have been here for us for the past almost 18 to 20 years old. And this is for me, Bisa, who see or Manico ye or Manico ye. Una mukasa sia kole mukasa 24-hour economy manya bia ye na wo ye wi a wo bara wo bekasa na bi no ma frefe wa chini no efo say na mu wa wo kan kwe adi no koyi mo be kan kwe adi no koyi ye ba ye kasa mam because me pressure sia kole bia nya juma ye anu to na wo di uni asi transfer brother sia kole se no mi ajuma wo fire enu mo ni penifu ro o bia kasa bia mo because they cost me the best friend is for say for the party, power, Mate Medansi Efo. Mate Efo Medansi pa say phone so difficult tamanto. Abaye 0260196064 na 0260196065. Line said dear Jumano 0260196064 and na 0260196065. Yeah. Aha. Yemfa. Hello. Yes. Encounter so mini abema ben mesiani. We well near Bema Nana Amwako Aboagye make us see a boy or I use one constraints. And an Amwako dear Aboagye Canadian ho Akosua Gunti Maminti Wunti Wunti that's all you can say. Fine, like my small mangana. I saw you movie, I saw you the financial seminar. I mean, incoming national chairman, Jura, Honorable Washi Ejako. Let's MPP paying for say, but their partner and you know, we will be like a year on our Washi Jako. No much party now as national chairman. No for Pali, and you know, and the party correct in fact, you will watch that will be a channel of small demo of manga and the party now. Oko Equiafor, and the Oko Sompa, and Western Nova, or
almost be I go border no into me of family man no one do kokoro only ko akoto the same thing say ko Akosua ban no ko pass on the tongue cash on so go the bagana scam I 3,600 gallons is our ha nti o de be ko akoton wo na somanya koko ko wa ni ko na na fasa ko na say asa ban o pe ke tia koko ko kan o do what the ball now what so me ku adopa by day yen by day so that day do yen so oh nana mo akọ online no etwetwesi 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Mete on kapa eja ni monie. Eja. Them correct. With them correct pa mu nso ye clear mu da hot se Sompa pepepe. Nana mo akọ na maye na duru. Nti na nana mo akọ line na nko ye wo na wasake no. Obi odi Aboagye aka ne di ho pa na wo ye ne sa ma me no. My God. Mami ntio. Bagana. I don't do because in Nimajumakra, you are establishing one more. It is a 24-hour economy. Kuku, then what they become on Kuradi and Kibi and Kakuku for anybody. They did Kuku was not telling you more. What do you say? No, also, you know, I put in quantity, I go to Kuku 70 million. Uncle Robert Painters, Mammy. No matter your German, you more for Painters. To my and go to some now, and the idea, and it is what I could go for next year. Yes, we can do it. Now, can be one congregate from one budget, but we need 10 papa from Accra. Yes, and I are strong one. And then what is no crack Akra, and in no crack Akra, there, and the wood they are strong one. Bye bye. Medase ejani monsu na de ne dia ba no aha ye Sompa 106.5 FM Accra Ghana today and awutie na 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning, Aboagye. Good morning. Minu abema ben mehia na no pay. What is any edi kan yo? Nyame adom me ho ye pa. Yo, bacho spite my phone na ho ye de. Nyame adom ye ho ye pa. Me ye hu nipa kro ne di na abo afem. Agye ni mu amadi na abo afem. Wow, sure. You went that. Fakantamantu Accra Ghana. Oh, Afrifa. Me say agye ni mu amache se. Na obi obetimi ayi Aboagye free so de na se Afrifa. We dem Kantamanto Accra Ghana West Africa the world mamintiu. Ayo Sompa kaza. Edem clear pa. Akafia. Yo. Then you bid in the or what wrong? And you imagine how it's I said you're so out. This woman now, mamintiu. With a Saturday Berno. I tell you, Mammy Commerce, Mammy Champa Aboagye Jako. Maybe a brand of Bribia, said Dergis. Some of me and more penny Aboagye Jako. No, my chairman, MPP, and Kabumo, Nidia, NDC. And now that NDC that Ghana for such a free. Umemo penny Aboagye Jako, Rane, Kabumo, Mayan Party, Power in Street, NDC. The thing about it, I never could be say, yeah, not a drew a deal. Especially, yeah, college, no, NDC college. Omo can we say, the Omo Yana, the drew a deal, Cano. Hey, again, for the agriculture or more. A Quenya, the agriculture visa. Obiba no abeye and a careful and was it. And come day I would say panic you. Yeah, from 36 up to 25.
and yet better how would the gonna transit make us when you buy your buy you are the car and you say 600 or no you say 600 1,000 something else free so yeah. And not quite a radio as was that in there. Yes, I must say, so we are forming no mere demonstration, but who are consider the other say, you can tell about the war. Now, one can say, the media may particularly the other young say, one day more called the work or structure Ghana. I call a man saying, gas or copy say, Ghana for me be smuggling for call. I shall have the other board they change. I can say, for calling the Indian official, it's a government any price in the mercury and forum. One or two positions you got one more. So, Baba must say, Matia Free Farmer, Akafiam Rem, Akafiam Rem, 2 minutes. You. Bemena, Akafia, Yamuakaba. I won't show so. Mamintia, I didn't my mama battle. I mean, no problem. And I just go there. Safia Mohammed and Abanga. I got to see what the baby. Penny Mahama. Penny Mahama. Some are no position, also no way. Or can send people a phones or no buy a phone, you said, no more. Or you be and more kayak can say a phone crano. Move for Mamma. Or back to see politics, a cocoa food. Ama kokoro tank na spray koko tazo de issue agu kokoro so na ayembia matezo mampeni mama na se ya wakaso so koko efuoni bini abia me pese ma me moya eyi no kakra momo modia ko take na efu na wo ka no na mo ye se tank na no wo ka se odi be me abuafodo issue na so pra kokoro me pato mo take money because waka and the video ni bi awo it's about self for mo je di no no say when you have the out bi oye football administrator what ni be ye you am what say code and the offensive Akosi Bush and you for asia and the person wo be am kan ye kana call it so every day sama mo je mo di dem no na 2028 e ko bi awa me say agentwa Dr. Mahmoud Baumia oba ba ye ma fede nyina amamo my medasipa na ubin swagina swache 0260196064 and 0260196065 ha Sompa 106.5 FM Accra Ghana today ya bobo man ni mu nsam won so de wadwen kire ba fisa won so ye Ghana ni hello Akosua Aboagye yes the bacho na amwako Aboagye na melani ekapi wanya na ajani mosi wa yewa dure yi wa frisi no watimi abọ awuram na na mo akoma mintie o na meka se eye MPP nya kandinia obetimi de sherafa egukọ ma party asenfo nenu ma sa kefia yewa honorable Boachi Jako as national chairman there give say so bia support no na yekọ enim in this party many aba and the better so teach akofom no waye dollar akofom e the one body bunta ma dollar e the akofom na ma so access then the kokwe ya for more to on fasele bonu ko ya mo respond ebo abadada na dia na me no mo anya age e wo sa pan so because ade papa bana so si ma ye dia ma no so ban so a titu so ko na wo ye ni ba and this e better akunya so no mu nim say o man e ko ko yo de mama no o man ko bu penyu we be o man gana we be dia man no nim dia ko bia en na o ka de so on ba ko ba so se sa da fa ngere e ko ni bia the din kan mo ka ko na ko pa e ko so no to sa pa na e ko tuma o se o to ko so e ka fi na wo wa point is that wa point as ministers any CEOs no there what we are going to 7% and on so the akwa said who are more for the more Sompa and she also said Sompa and Apam Dadaa say Coco to Abicus because Abicus got the entire fast no fear if you near because United they will follow you one the bigger has to want to never for the yet for the damage you warm yeah you for the fact that you my and some can
Nanamwako medase nanamwako sa wode aba 0260 196064 na 0260 196065. Hello. Me patron, why na meshiani? Ante Akosua Martin. Mejusu o. But Yabu Richard new. Yabu Richard free here. Accra Central. Yo, Accra Central Sompa Maminti o. Yo, get the motinate my farm moye. Ante Akosua. On the say obi aba ko po wasem na ko wasem ne eka. You mama. Yeah, Akosua ntem obi e kedie no. Obaye no. Enye me bia oye no. Omodu omusisi no. Ya na again. Opim said, "Media na me ba me kan, me chaloto. Me kwanti kwati okofa kremoni na kwati duloto no. Okosha, said ya omi ebidi kan be kan na akafia phobia. Onza no o kan rendi abe. Ono football white man woni mo. Popo woni popo wo she. Woni popo wo she. Na ko fa na ko su on. Ano ti la manya ma we nyina ba no. Wako akwefo wako srawo mo wafa akonya wafa na wabanyina jiche ho ache court ni ani court na ko afi ni court ana ko mu afeli e kwati godi e mama ti ai enu wati ya be akachi aso e ti na be akwati na wati na be ti mi aso bu ko dia no e se mama te ko na position ka sa no yede wo je ni na kuafo de no so papa yede pese obi o mani ye nieta na mo se do be ti opposition akasa na ba be diru so na untimi nya hwe no hwe garante what's about ka ya no on say mo pe njo bo nya na garante ya no ID ge won say some ya no ID ge won say mo ba ye se di NDC for the campaign papa no free menya ko ba say no ndacho o that's all. Some judge in America, and tell us you are now what you want, yes. Maybe you are any country, no. Check again, one can be more. Your vice, you know, Ghana animal now. Medase. Mamma, no. Oh, you come, Mamma, you know, vice if you are listening. Now. Me patro medase wo de wadwen kiraba. Mate medase 0260196064 0260196065 me fa nipa num na afa me dia ba wi. Hello. Good morning me patro me nia ben me hia ni. Me patro Frank na radio do me mayor. Yo, do me mayor Sompa my enti. And Raz with them as about the game tickets. Every day, I said, come, some papa. Yeah, yes, yeah, that's the by it when it is. I driver by who will say yes. What do you want? I am papa, almost when it is. You must do my own. And must get your program. Yeah, that's it. And I'm finding my Islamic Policy Commission is new, Brown. And I'm finding that we will see some back. I'm a chair to make the youth organizer. I have been alive to Kala. But why you the letter on the channel. Vidiaba, who is Randy Abbey on your I agree. But they are not going to football and they are not going to agree. The Pacho, Tanya Canada, Dr. Boy, we are so economic. You didn't do Ghana is a Catamano, people say. And on one was saying for your economic and there. Ghana is Africa, you know, on the number one. You didn't have shares on the share, on the vice president, on the Catamano. But the dollar is 3.8, they could do 17 Ghana. Tanya Canada, Dr. Baumia, every vice president, number two, $1 in an airport, Dr. Baumia, and that's what you for 1.60. So I all the time now. 1 liter would be 23 cities, coffee cup of 4.5 liters now. 160. Then say about from ground to about 70, 1 liter. That alone, and then they go to Ghana. And so then you have a hammer, and then a house minister, about the dry.
enti papa no koko asam no na na ko ati ko ya ene ma na me ni na ba yo ni ba ya papa ma o chira o mai o ga mo no ko o chira o mai Ghana the say do akoya no o the be ni ko parliament ama ya tumu amanonia ye be tumu Ghana ya ko amanonia ye be tumu Ghana ye tumu fumde na ko ba mi ata be ko kuma e ke so be ko na 90 million man ko na ya papa ma o ko na 90 million the say so so at you got or the 80% ana makia fono or the 90% ana makia fono ana Ghana buy every 10% federal share money the next one time no or the 60% the makia for no more 100%. If you can afford to go, then put your 9 people to money. No, don't make yourself on the same. But the transition or how a man to you and on the toilet. So they might be living friends. Who know and then Mamoya come in our and then 5 kilo, 65 kilo, 60 Ghana. I'm going to go 4.5 kilo. And then we got to go for Yaku. Mate, Miss Medase pa Kanipanai, Namin Fadia Waba. Hello, Auntie Akosua. Yes, original. Original family, Auntie Akosua. Hey, having it. No what better What brazana unya. I was that the other to my guys I can't be not be able to be I was Mechia Pam and Oblin Pong and you man no Mechia Munina some page my form Mopa the Mapa Moba the Magana mine and of my penalty and I saw a city. Yeah, that's it. I would know. And there was a man quite some so. And I was a dear back what I just say. The years Nipper was what Boa Blabum, Emma will call him. So I'm not here for Ghana here for no Sebi, a MPP, NDC. And then all my Sebi will be ever so as not to be so good to pass. Yeah, I did be FTA buying. Our blast any pan or no crown or what I am called by your war. Nasa Sebi warrior ton wa grammar any panel. Miss Slayer mamma no near Panomokia for Manda was a cocoa no me have been any who could be me one Kakrabi, Eja, and also Uncle name Mono. I thought that Yenia in Mutesia, I tell you so dear will be able to dig our boca. I will honor and me and why I meet Mamma in the MP beneath myself. Mechite is ended in me, the bitch. Ghana 32 good years, MPP ended a duo munsem. And when you are going to go, come we can't care for tongue. Can I branch a dear be boo or marry mu? Nanky a quarton tired and your cocoa in the Satan Mano, a quarton raw. So, some more blabber party, my Ghana MPP near the Zoom Ghana. Can you go plus no more can once more? And the Mr. Ghana for say, and now you're lunch and my tour said 2028, you know, or Baba, you are money, it's young, people to baby. Never a panamela. Now, how no Ghana, how no. Na tuoncha anya sare afibie mfe bia MPP NDC saa ebe wona Ghana kwa kwato amrem na ahwe ase ti mesre Ghana emabunu ne mrantie ye mam ne papa no ye nananom ehia adwen sa kira se e kokromoti no yensesa no na 2028 emfa ma yoro ala jamaten MPP ne di se ni omuto nkele anya kwa za medase pa original kanipam yensa 0260196064 and 0260196065 hello. Hello, good morning. Good morning. Mini abena meshiani. Pachuwe ya Sompa Kwashima Yeboa. Yeboa Sompa Kwashima Yeboa yenkoi. Okay. Kukwa semi na mpisi Abraham endi opposition. Moka ya ka se na nado ni trimo de oye wudini ena utia yewa to force. Na se ni pa so appointing as finance minister. Ena wanka sa de se na o check Koko na o and a brow castle will be 6,000. Master crown once I have a catch, say, Coco near Teso. It is put near the president, and the Emmy, the papa, because some more poor a Kufado team will be to say around the Abbey or to good morning Ghana, not to be federal cafe. Then the MPP are banning the useless. New are not to now, can also do better one woman yato.
Maybe so say a cocoa board on the car. Maybe some yoga van the other say. And you'll be a DFA or Monday refuge for. So, or can the DFA or can on manage. Some come to the car, my coach is coming to Oka. Emma buy now buy the bit Oka. And she's all as at the end, they own just as no council. No, can us up who could a born on matters almost some from rubber. No Moka. Now, be meeting so because you're a lamb and Martin or sober. Only I used to start fast at the man, so you hear, and I think Mama may bring it more home. 3 years, I used to start fast or you hear, and come even a more home. Medasi. Yanso yada si eboa yetia chia kwashi manfo nyina aka mienu. Hello. Hi. Yes, mini oben mehia ni. Jaffa ni e watama oil padre. Ayo, eja de Jaffa. Oh, Jaffa. Okay, tema. Okay. Me pa cha tema Sompa, me pa cho maminti o. Mama Aboagye Yankopon to nkwende. Amino. Na ye mubi wa on ma ye tu bataba Accra no. Ye mbenye mama ye mbenye papa. Miki tu se wo afutuo na mitia o midi so pa e de bo me bra. E hye me nkura ni bibia. Ya mento nkwende. Amen. Ele come asam to a. Aya MPP for 77 metremika o man yebu. Enye se ontimi niema na chenchina Ghana for mfama. Na me Akosua Aboagye genti na meka ne sa. The NDC ba mu na wo butaye se obesi dan a. Na bia na watima to asase ato na onye endorsement na obuchi bobra. Enta se obenye sikata obeto cement no. Na cement ne boaye den abafo. Eti American say na Akufo-Addo any baumia e be ton iron rods 1 ton e dey my 9,400 and then you John Dramani Mahama ba kunye isu no afi no wa chafe iron rods ni 26,000 omuti ran ya be sports minister na mo dey akoto cocoa sector enti na cocoa nsam to papa so dey yake Mamudu baumia ne papa ne ne maame e bi nu ko school e ma onu am ka okoye economics awonim seda yekim ekikasi ani emasika tumpon emana na Akufo-Addo so Mamudu baumia sa de pem ono no kokote ye ka obi onim sikasemu a Mamudu baumia number 1 wo Africa hate enti Ghana for yen so omonde na omo na eba bebu o man ama Ghana for ate de ye de Mamudu baumia ne na ado beba ya dollar equal 17 cedi minka nkumu wa somboa na Akufo-Addo ni baumia amambuo mu emu ana John Dramani Mahama de ma 70 cedi 5 kilo na Addo ni abaumia e de ma 150 nyame na ya Addo man John Mahama sabe di akunde wende mu na samba 80 cedi minka nkumu wa somboa kinsopo aye di jare keke na Addo ni baumia e di kinsopo no wamba e ma 35 cedi and then John Dramani Mahama ede ma 15 cedi enti ya swansta na Ghana for NDC for shisha amambo ya mabagunu ya ho eto ya me ya mistake ya ma NDC for no ma bekiri agu medase enam TikTok adawoman ji obia nya bia news no obi etie medase na MPP never again medase pi memma de wotwato emra. Hello, good morning me pacho mi ben machine. Yeah. Catch it. ABC. Okasa free abed. Nidikan. Efo. Me 1392. But because of we qualify mu yenti ye kwa na mu twesi e. Enya asa yedin. Ena 2. This Akosua me ju hu ya papa. Ade mayo dey. That me ye jumta. Say akabia phobia esewa efi e no be o ma pass back pass no patrol ye prepare ye pese that they happy go and na 3 we bako obako say atempa o condemn one condemn o ka we na condemn say more yes and so a few years akabia foba o say XYZ am cho say o ma bo ekuafom ko dem enya no kre what some man ka we FM and na ohibo is Akosua ye voice no e ya hwe ohibo e by asa kwa babum ohibo when you first last
So sample bim wa Bema na nyabotre we ye nua do NDC ni MPP mu nyina mu ye nuafo omane na mo si yema mu we bebu ana we ya bebu nti udi abotre unuanom mateme mu akwa unuanom ya ade na nya na watene na mante eyi de na SYZ de na mete ya nka me correct nti we de facha me mama nti oyenko achu ena ohibon okwa ade do about 2 times I am check the voice no ohibon aya wasesa na ne ho sa we de am nwango o a obodin ba di me na ya ode ba o de first na okase enu okase ejakweti ofika so na even bet to and so buy no o say okay what dey mate ya be she mama ntio kan wan say ọkọ communication officer ewo ashan patrol cement muntuma no mesemu anya yanko ni say yeah antakuso o say up to date MP4 omudi yenti a omudi so election up to date omudi mo officer na omo propaganda omo ye na eya na ganfo ajo mo jin yes amamo na woni ba miane akọ be kuta eya amamo fun poto omo Ghana Ghana is Ghana poto 2016 na mahama ehye oman kama no di dum so e start from kwame kuma me so mama said there be enti obe yemfa asofo enkogu insu akoso modam eye den embom pa ibimu enti onje o se oje atunu se obe fixe ko so na do so Ghana fo entie ena mtu abatia mama say o ena akufaduma tumunya obeyemu o ma start say cocoa farm me pachoga for muntie yi na mo disi amkoti bose disiken na enti skabien wo enti afina mama ben o shake the muntum was mama MP4 en fans omu propaganda no MSM adipa mama yen na mo kotu abentia NDC yema NDC 4 years enti muntum 4 years in space 6000 yan fama moa mo betu atu abai the HM because akufa du ba 2017 one tuma ko 31000 one tuma ko 3100 no eti muntum bo atema mama mate 4 years mate bemena mesme da se pa de o twato na jerise emse de abai na ye fofo na mawie hello good morning mama ekria we de uni Akosua Aboagye na wa hai okay Jadan Sompa ni yo Jadan Sompa mama ntio yo mama me mama mbona ejima pa mu ye da se ni ameka kire Ghana fo ni MPP fo nse munja mahama life man o ono ofisa jinkon ye boshe mahama obi a Roris president Roris a chen kuma fani se o ye future president to the Ghana it is MPP fo omo ne hwika mama oye lejima because mami se uyo obi a ntumi ndi ade a ye fa de nche wonsa because obi japade a wa bread ni moja abre apede ato it is ye de shawunsa it is say mama obedi ade na ade bia ni hu say obetumi ahwe o man so na se ye di asye ni nsa so onhwe so it MPP because mo ba ke afia be se ye twenkofo ama mo sa kwa na mama hinti chenyama ya tete so na se omo hu ne mama ya na se di ombe twa aka da and I'm also number 10 for 20 years. 20 years because mama need o dia Akosua de wa did dey na o dey sank e to be share the massa and kaniba baba be trust. Nti omo come anu to. I say nyame nka mo na ejima pa mo ye. Yensu da se pa nyame nhira won so pa ye da se pi mo amoba ye na mo be kire mo adwene ye ne so. Aha ye Sompa 106.5 FM Accra. Na mo tie ne Ghana Today dwumadie no mo amofra ye nyina ye damase mo nso amo wa kire amoni abrem se ba ko bi o de ma memfa no na we de nanka mawia ne se ye mebre nanka demu de anka me fa no prekonse etie nkodi dwa kakra bi na fe ye sorry so ye damase fi se mo na mma radio no eye radio ti amotie ye nti na e masompa Accra e friend munyemu e kware munyemu mo follow ye Facebook page mo follow ye mo like page eye Sompa 106.5 FM Accra no ye damase mo kan kire nkrofo metie Sompa o nso tie bio eno nso ye damase eti Apam Dadaa ne Adwoa ye ndidwa ne enkoye ni yo anope wo sorry a pensuo bi nenom ne ntimi nklekle onipadua ne mu kama yes I relieve you body no
free streets and so no create me a release stress. Apa so ai. They wa brebi pa and na your body near more than 70% so. Aha, intino. O no na eye ho adwuma kam. Enti nsuo no aye nom no eye kasa natural mineral water. Wei ene ye dia fa mfidie mu ya sonson so ena ye fi ne enkekawa bi ne ma bi a emwa wo nipadua no machines na yi ne nyina e de afri mu enti wonom a eboa pa se ye program bi na wo ye se eye wedding se ye ayie se ye party bibia wo behia nsuo wase ne de me pa chokwa abonten so a kwhwehwe kasafo de ne bi neto enye na babia ene wholesalers wo moto nsuo nyina ubenya bi wo ho eye kasa natural mineral water Kasaloma Ventures for na kofa edia ba taifa ena wo ude udru taifa bisasa wo ko back hospital udru ho no mo a echi ho a eho ena wo mu butuo babia wo bia wo wachire wo frɛ wo mo a wo mu de bibegu ka mu na wo mo de abrew numbers no eye 0206 46 9430 0206 946 9430 and 0303 96 5780 0303 96 5780 na unu nsuo no wi a na wape hajia special local foods ni bi na wode aboso anope wunya ni di ya kone kope bidi dodoɔ no a sesi ade Ghana ha no de dodoɔ no a breakfast no nya afi ne ekwa kope yi koko dabi ye pede betena ye ho ache enti wunya hagye bi a wunya wache bi na ode niema bi gugu so ana bi akura tizet bi ana kokonte bi anopa yi a na che se ekoyie pa eye hagye special local foods se bi a wo no ye program pesa obi enu aduane be serve be oda wase oda ne ye aduane ne be serve wa hoho no a eno so hagye eye sa adwuma no enti friend sesi a ewo numbers na me de betu dwa no eso hagye ye adwuma adwada kopem efiada de bia kora wa ye adwuma Monday to Monday 8 am to 8:30 pm ti ye kasa sabre hagye wa hyehye ne ma ne dada wo no aduane no aye ready hacho ena owo atomic kwan no so atomic Medina kwan yi so a wo de wudu transition funeral home hono mo a hagye ben numbers no 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 na womo enfambro bebia wo bia so no bia se lunch na opese deliver wo dia no pay afre na place order no ebobo 12 na hagye deliver lunch no de amount 0246359921 abusia ebia aduane to yem a yem ya eduba bi kra ya na wanu munso awie no na se obofuno wo akire wo yare o entena ho kra ka honafo ani kire 21st clinic eduba bi a ya na se otoa sentine no etwetwen ewo ho asa na se ache onan ewo na na etitiriti entena so to anamona ko 21st clinic 21st America wo masemi wo mo okwa ye wa nurse fo adokotafo aben ye be kyekere wonsa afa moja ehunu yade eti moja num de ekuntia wo a wo ankasa kora wo hunu na abohu se wo nkota adokota anim no enkomo no obedi ne de obebusa no nyina ye de wo hu o abrabo no wasetenam enya ba ne saa ya na wayi ano ntem eni tromfra na wo momma wadura ebedomagye wo 21st clinic America wo masemi wo mo na enkwadua no wo mo hunu na ba ne na haba nyina wo mo de sayare enti anopai nkurabata no eburudunum wo man mu ba bia wo mo ho ye adwuma enti se wo ba bi te se birekuma ye wo ho amango asekre FM nchen ho go so ye bensasa FM oboase obenyan cancer quarters wo ebia na wotakrade efie kuma number 9 taxi station ho na ye wo ye adwuma takwa wo mo ayetie Sompa 101.5 wo hene champo mu nyina no Roman stores mu na benya yen ena afi wo mo won kransa ene children's park nchen ho a Presby bank ne hwe ne Mugien bank dandadanum ho ne ye wo
wo mo a ewo tachiman mo nyina mfumo ni nkyere gyen bank Dadaa no ewo sunwa akwan no so ena wo mo ewo sunwa no so nko teaching hospital se woni kyere tachiman a first gate wa ufiri tachiman ba second gate ene de ye obenkumbra free tachiman ba ufiri sunwa ekwa ye wonifa eno achi ehwa overseas ehwa adabraka timber market nchen hwa eno ye Kumase nkura batanoa kaswa obonkwa no so ena temanso Roma asore nachi afi atena kese na tantra heran about Dr. Sisters na nurse for ewo hwa no pay ye adwuma frɛ won 050 0540 311 311 0540 311 311 wo ma homa eno no se wote se ye bu bibi so wo sompa ha ena ade we kotobi ena ye pa ye ka kasa asemi no wo mu a anom bi ehunu sampa kasa na sompa ka na san ye ampa enti de sompa enka ho asem ukodi akire na asemba na beka na mekoye we ena na anokra meti se wo mu ka no ha ena ya na ma me Akosua se baby abakwa akofefa akwaje wo nogo ya no ya mfa mma ha na emom ne abati wo sompa so no eno na ye de akire enti wo pese odidwa na amansa te wo nka sompa na kasa wo soro ne asase nyina di ho adanse no wo mota wachi enti ene sompa nkasa dwumade bi na apese so asene ana wo pese odi wo dwatonde no ba me ebo ho dawuro emra ma ho kwan nko a 053 188 6216 053 188 6216 wombejoso we na time heba mixture duro nso ne de ma Ghana today ebro you see TIME heba mixture edro papa wono mu a wono mu ato na aduane nya wo de anansa wo honam taaye wo ya wo ye obi a malaria ha wo bebre no madro we ebeboa wo pa tanom said be malaria ne makora mo ne bi kura be ka wo na ahye na se ama wo if say aye wadru a wono mu ne daadaa ena time HH mission capsules ready obi a wo dwonso a wo bre we immune system ayemre wo pege no awa bi wo pimpom den a ene ewutie Sompa 106.5 FM Accra Ghana today no na wa pesa time HH mixture ene ne capsules ne bia nom preko na aye wo yie ebe mo otimi adwonso kama ebe boost immune system ebe ma wo general well be ne say yasame amaye me ho adwuru aha amaye me ho adwuma na maye me ho adwuru enti da bia mani mpom den edampa ba akoso ema ne mema nyina enya bia etimi bua nkasa se wo pedudu atu abebi etu nuro ubenya bi nemom Dr. Tafrija ne nana ene gya ha ama ne nubuna no kekese ne odi gya ne kwan eye 0244417669 0244417669 tibiem 0244417669 na eno ano no Endpoint Homeopathy Clinic Endpoint Homeopathy o mami anasa o papa a wo stroke anasa bia ne fa baabi adwodwo fa ne beto na ye nhye no ye be mo nhye ne ma wo benya baabi ada o mbe so no mo na kwadwo nso o mo be feed no na abusa no mo ho hen ha mo so obi wo ho a wo yare a na busuani nyina atoape na wan na ekotena maame ho wan na ekotena papa mo mfa no Endpoint Homeopathy mo pon adwuma no mafa no makwa hwese de ne ho sitie na ye kama Endpoint Homeopathy Clinic afei wo mo be ye ne massage physiotherapy wo tinti ni poma wo mo an say stroke no ekọ ne nsem atene ne nemu atene ne fa ba bi adwodwo no na afei de nkenya bi aba wo ye bema low sperm count adane wadwenjiri so obi benyem wo yere de ahyew etibra low sperm count na enko high sperm count Dr. Dubuatin etibra low sperm count na enko high sperm count Dr. Dubuatin na Ghana ha na nkrofo kro nim se ye wo yare bi a ye fa ne low sperm count kro na ebi mu nim da 17 years ago ene obeka low sperm count se na nye ema na awo ne ma efiri wo mo ebi firi mema no enna wodi nro homeopathy nro ba ye nkwamo no ye de agum he emema bebre awo am mo yire no mo pa wo mo chew edi se na wo ye be ma na ye low sperm count ye yare bra endpoint na ye ma nro na nonom a be bosumi kakra bi se nkwamo no apeja wo ansa wo yire wa wo ahena sana wa wo ntafo se medie ni bi na wo kọ nanim kama enna wo ye obi a be ma wa ho odin wo fo man kọtọ nkwanche aduro bi o obi wa na kọtọ nkwanche aduro bi se ma me nom na menya ho odin na me de be kọ feso ene meyire metira ne pa premature ejaculation metu Sompa FM share enye nkwanche dro bra ne hu die ntia woni oba ne hia 30 seconds woni o yiri hia 1 minute no bra ne hunu eye bibia wo ka se nkwanche dro ne yese we de wonom a e ma timi power e na npa ebi mkra no ma mo be ma no wawu efze na nya papa ebi mkro mo no ye 30 seconds ne kra bo no ese aye 1 seconds ese
Apam obi akwakoto enkwanje aduro ni bi say woni ne yiri hia asesi ya na waduru nti no opekwaten afa kura de na 1 minute no edu 15 seconds is the kajo ache no eri na ache no kajo aduro na say no brother yen ma lab technologies ni we die ntia because ebetimi kura base e bibi foforo root cause no wo hia enkwanje aduro immune system ya ye weak ebi kura immune system ya ye weak e bibi oh won fere ya wa fere wa fere fere wasa sabu tata so aduro ni kura me bafie afe obayi ani abre adware deodorant afana motom aye ne ho kama ahye see through 19 twen amankwada wa mankwada nyina ada Sompa FM afe wo baaya 30 seconds na anadwene ye dey se de yamo aduana ado wo se wa fere bra end point homeopathic clinic e ba sa yanka ahwe ne yo eti ejariye bebrebe body splash bebrebe see through 19 bebrebe ti otimi ye ya 30 seconds ni Brian point dey be free premature ejaculation na ba mature ejaculation na ma obano because wonu obi tu kwan kokuma se yenye mountains kro ka ho wo kura de wonu nsa wo mo wo kura de wonu nsa wo mo amasaman poku ase Ofanko Baria. Ejeni mo hono mo. Ejeni mo. Udu ejeni mo Ofanko Baria wasi. Enkran so ne yekwese se oba na wonye de. Eja Apam Dadaa oba na wonye de sese. Ohia endpoint wo onya abotre. Ohia endpoint wo. Wo ye oba na wukuru guru ho. Dr. Duboaten be makwa na yetenten ma wo. Fa ne ko. Fa ukuru ko ho. Yes. Na yenye lab no. Ma ne nko enkwan ma obi wa na oba ne fa na akoto aduro bia na onom. Who said they are bre bra endpoint homeopathy near hwede ntia enye because I mean nyiri ye ntia wona ka kire wo say wunyiri ye 30 seconds wona ka kire say wunya 50 years ye 30 seconds ko hwede widi share de ayi ye fa ni say Moses kwa Bible anka say wunya 80 years na 80 years na wo nyame be hia no kure Abraham na ire Sarah anwu ama na anware foforo Sarah na nim fia wonya yes what do you want to say? Many 50 years in today. So the coin point to homeopathy na yen show near nyai say on kwanchan ru. Nim rodun so bi ne abonten. 80 friend was 0244867068 0244867068 and 0274234321 0274234321 Tiebiem Dr. Duboaten wo fra wono abefa kan wo yare ye kire no na won show o ma me papa wunua wankasa wo ba oyere ukunu eye 0244 867068 o frena wo sena metie Sompa Accra Sompa 106.5 FM Accra na me Frodok boa me eye 0244 867068 nenwan Apam Dadaa endpoint e de awie na onso so wada wroma futu a wo de ma ye ne ya sorry so anope de tie enkomo no ubekani nyina ya manyame mfa adwene no mum se nyame di wabra aboso hena ya ohusano na ohusane esano wo no esano woye ekwan paso urade di hena asase usano ade hwese se de ohusane te nya ba ko ne bio ohoto wade nyina mu Sompa to yem bibia so wo mpre hwe de ohwe bia onya erade di hini wo adi nyina so Yesu wudi hini wo eniema nyina so oka dia kanu dia kanu ntimo nko kama no aduro we di oka na we kwa de wanka kura na kam ko sha mo akọ nka ba pam we free studio etimi nko kama no aduro etimi dia me sha me ho akomfo if so nyame di hini wo adi nyina so ti manyame ni hene ewo wadwenem na woni hene ewo wusika sem no hene hene ewo bibia mu na bibia enye kama Sompa FM kama da dwe na me wa appointment ya wie ti bi yeko ne ma memfa me de ne Facebook fa de ne brada ai ko mensa pillar 2 wadi aba wo se
AK 2029 Dr. Baumia Bedi president. Also JDM increase of cocoa price na a campaign message you. 81 fix na ya can enye say bia ye ka ama ban no ho akire wo mu nemu me yade a wo ka se wo mbeye enti wo mabade a esesa wo mo hwe no wo ye mayu buaten wo se wo hwe program no live e free Spinters was say Honorable Boachin Ejiakun has consistently demonstrated his loyalty enti enye den ya MPP honomo de obeba na waba beboa 2020 national chairman edwuma no waba be ye oduma nkoma chiame enso ede ne de aba wose ne de at all cost ebeti afa so say na Friday enti no obempo be bia de nam ne de ye chiao anopei enti Facebook messages kakra no so na say Miliestan so Facebook page in a birthday I kama ye na yenko media mi hu wa ha say you na say anti patro so hu wo hodi phones your phone Sompa FM em say na enye nko na hu yi o abanso ubo ade no so ana kopie baby we hooray yemfa glorious happy birthday Emma Millie Esther we gospel musician and infonyi na daso no ni kente fraternity as wa bahada wa ba my brasem you be as ebra na all launch ne front and back musician we baby girl pa eti hooray ye call domekra no ye Sompa Obi Bass ebra ye page studio ni ko si domi dwom no e wo ba ho anti Miliesta eno no na ene ye ne birthday enti ye senya mi hira a tie for me sure ba ne ho fe oda ye Facebook page de so na ho ofe jai Pentecost ni abayewa enti ye the glorious happy birthday Emma Miliesta onyamema oil ni grace no enye kese no expand your music ministry onyame hira obebre from Jeremiah Simpson ni abeka Church of Pentecost omunyina abeka central omunyina echiawo anti nyamenya ne kese na oma ne music ministry no so enfrem munyam enko enmunyam na wokan baumia bade no eye na nakua mo aboaten wakan no so de was say even during the global pandemic the Akosua government paid public service workers particularly teachers while they were at home for 9 months. Cocoa farmers were duly paid even when the economy was in crisis. Fast forward to now, we are being told that the economy has recovered, yet this government is giving our farmers a beautiful haircut. Isn't it ironic? We free Nanekuya Muabuatin Ablikuma Central, or the Facebook page, you know, and a buy. Oduma Kumacha media Syria no Besri, comments a pillar 2, so you know. What kind of dana? You comments a pillar 2. And now, may you boatin sway? And no, so what kind of okay, you. And now, we in Tiana Kakra, or modify Facebook page, you know, and no. And now, Ado Emmanuel, or say, please, Akosua, have you experienced broken heart before? Daddy Brown, some pankranza. Oh, broken heart. Ye be shia dwada. Ye shia dwada na obusam sema ma suffer broken heart pain. Nyame yaduma ye shia dwada. Na ya to so se na ye broken heart na se ye broken heart. Apam Dadaa de minim say wa kan experience a kire meda. Adwoa nso minim but wa suffer broken heart na obi ate wakoma. Wa tenka kodi wo bi ho ba na ne die ni ho. Wa tenka kodi wo bi ho. Ba no ono ne die na nim. Uzo wa tenka timi kodi wo bi ho na ono ne onim. Yes. Or a confused human being. Obehuna kechi. Sompa FM. Asa ya wie no. Obi atome so. Ehona realization ye na ba na me ntimi hu say ye because dey ye omo ta keka say eto a wo ye no. Asa me ne man say den hu ni sa dey say be half broken heart. And that's so sleepless night. Why you say Apam Dadaa Adwoa so me di pepepe you know. We did my own told you o broken heart we partial broken heart 8 years sorry so me sorry so na me dey two and say Tesano Baptist Church yeah marriage family emphasis week enti ene bomodian say Tesano Baptist Church we beto afa ho na waba
kama enenumre ye the difference between men and women and so see that a man and men mantem Pastor Emmanuel Amankwa ena ebedi ye nemu kan enti bomodian say ene enumre won so wodi wani ebeche Tesano Baptist Church enumre ya na family emphasis week dwumadi na ekoso no na won so de ho ahyemu bi na watimi anya ho mfaso bebre na wanya adesua bebre ewom na aboa nti bomodian say won so obeba Pastor Emmanuel Amankwa na enumre wodi nchechie na ochira nopa no nkrono nso wunua ba Akosua Aboagye many awarefo yebekasa sanso na Reverend Amishadai Wowusuamu a doctor ono so ho na sofo Emmanuel Amankwa nso ho nti enanumre bra na ochira nopa nso echa memenda nopa for ni Tesano Baptist Church ye Wabeka Junction ye Tesano Police Station no bra ho na beji nkyerɛkyerɛ papa ye beye bia ma singles ye beye bia ma adult singles na ye bi nso so ama young singles no ye bechiche yemu enti me mefa the married group no mo maware no na me ne mo bekasa aba afa keeping the romance burning in your marriage said the beya romance no me dey say wo pe romantic gestures ne tactics ne strategies abehume if is a maware 20 years me ni mi kunu asade ye hia ye ho enre ya aware nkwada num eso still